Ngibona abantu bengondiba sithebeni nemithwalo kwelikaBhanana idolobha. Belila izinyembezi begada izimpahla phakathi nobusuku. Ngiye ngabuza ukuthi buhlungu boni lobeni elizwayo. Base thina sikweleta ibhilidi. Siye saphelelwa imisebenzi ngokuvala kwezwe. Maqede sathunyelelwa ngenkantolo impahla zethu zaqonywa ngaphandle. Sanganikwa nethuba lokuchaza nokuba sikhalela. Mina ngiqinisile ubuhlungu engibonile bekhala belila abadala ogogo beyilahlekelwe imishanguzo yabo ngoba impahla bebhanqiwe sitshengiwe. Ngikhalela abantwana basemakhaya barinda komastende benhloso ukushiya impahla zabashiya idifiketi okade babefundela beyisebenzela bese bayodla amaholide emakhaya bayobuya impahla zabo zingondinga sithebene emgwaqeni ngoba baye basina bazibethela abangosomathuba bentshontsha impahla ongesizona ezabo abanye balibalelwe impahla abanye abanalo emakhaya bayobuyela la kuona abanye sebeqeda iminyaka engama-50 behlala edolobheni bakhulule edolobheni imndeni abanayo imndeni yabo ikulamabhilidi abakhishwe kuwona ngenhloso yokuthi baphelela imisebenzi abasakwazi ukukhokhela izidingo zebhilidi. Mina ngiqinisile ubuhlungu ngibona izolo angifisa ukuphinde ngibone ngibabonile bekhala belina abantu bekhila abantwana bengazange bedle belambe ethunjini belambe nasemphefumulweni imphefumulo idabukile abazali bephelelwe yithemba abantwana bekhale njalo befuna ukudla bekhale njalo befisa ukuya ngasethunjini kanjani behlele emgwaqeni bengodinga sithebele ngakwazi nokusizwa ngisho uhulumeni akakwazi ukufaka isandla abakwazi ukusizakala bakhale njalo bathi sikhulele imisebenzi besingeke singakhokhi nathi siyafisa ukuthi ngelinye ilanga sikhokhe sithini ngabantwana basemakhaya basemaholidini beshiya impahla zabo abayozithola zingodinga sithebele ngoba sikwazi ukubacingela asizazi impahla zabo. Ngiqinisile nasezulwini lombuzo uyofika ufika usinabenzelana abantwana emhlabeni nabenzelana abantwana benu kulomhlaba ningababusi bezwe. Mina into engiyibona izolo ngiyayisaba into eyenzeke eMadiba House mina ngifisa ukubonela omunye umuntu bake baphenduka ondinga sithebeni balale emgwaqeni so basiza ngani bagade impahla zabo abanye abangazazi nabangayiboni zilimalile empahla lezi 100% umuntu uphume no 35%. Hayibo ike ngibona ubuhlungu mizo.